Ano naton? Maupay nga udtudok. Ano man ito naton? Ma-check up unta ko kay ini nga ako no bu. Kanang tulo na ikadlaw. Huwag kayo iiyak. Tapos, Ini nga nagtinumar akin mga herbal waray gud uli. Amo nya nagkuan ako nga mapa-check up na kay kun ano't imo may bubulig nga maupay nga bulong. anay, ano tingaran? Kuan. Boy Kalbo alias Juan. What? Yan ha. Anay, BP unta ni ikaw. Okay man. Tingnan mo dugo. Sige. So, resitahan ta ikaw yan na. Kanan ni. Tumara ini in aga ug gabi sa kugintulo ka adlaw. Sige. Sige dok, damo salamat. Sige sige. 3 days later. Maupay nga udtudok. Ini ka naman liwat. Agi kay nga waray matumiban nga ubuhit nga imo ginhatag hak nga resita. Kaya anong kawaray? Kay yan ang aga nga ni nakin tumar yan ang aga guti ay nala. Kay gindag ko kung nagpagtumar hadto nga inulian ko dan pagkagabi nga da kaninan aga. Yan gintumar ko yan ang aga guti ay nala waray nga ni umiban ang akon ubo. Kay ano? Kay sakto man adto nga kanang tulo ka adlaw nga akon ginaresita ay. Kanang tulo ka adlaw nga yan ang aning aga nakintumar guti ay nala. Kay ano ning gintumar? Kaya di mo kadresita nga papel nga ginhatag haak. Gago! Kay manunugis kay digat amon tutumaron kay ipapalit gad adto nimon medisina. Kay wari ka sumiring nga palitin medisina, sumiring ka man la ako nga yadin resita. Tumaray ni tulo sa kubhin tulo kadlaw aga udto gabi. Usa lang ani kadlaw iniluban pagkaya na nga aga waray nagintumar guti ay nala. Kay hino ka pahadto? Kay hi alias Juan, Iboy Kalbo alias Juan.